Nous avons les thérapies depuis Conakry. Aujourd'hui, le 3-4 mois 2023. Salut à toutes et à tous partout où vous êtes dans le monde. Mais maintenant, on a des donc pas on a chez les Saudani. Aren sendo den yoga e toppe. Fi goto kala menen yo waaw beydade. E ngurdam makko ɗam aduna yakira. Bonjour à toutes et à tous, partagez le live. Wonugol aade moƴƴuɗo ma jikkinorgol jikkuji moƴƴuɗi mais tawa bana adama on himo lo'i e hakkil ko halakuye, ko fitina, ko sonja. Tawgol ko aade moƴƴo andi naturellement bana adama no o tagira non ko o moƴƴuɗo taga naturellement voilà joni non binnayi tawgol hiɗan moƴƴi wondude e hakkille lowɗe ka wayso jaaduna. Merci monsieur Sou Masta de Guinée, merci beaucoup, partagez le live. Et il needi ndi wona ɗen ne'ede ndin wona fo buy e meɗen gande ɗe wona ɗen jannede ɗen taarikaji e tindi ko wona ɗen yewtede kon hay hunde ala ton ko tiiɗin tabane adam, hay hunde ala. Je précise, hay puuttere ala ton ko tiiɗinayma. Hino ton non ko waɗayma aade moƴƴuɗo, aade yurmeteɗo, aade mokoba, aade yaafotoɗo, aade jama, aade nabideteɗo, tout ça saydoɗa. Merci Amadou Ba, merci Alpha MMD, merci Binta Diallo, ça fait longtemps nous sommes ensemble, merci. Et là, je merci beaucoup. Abdoulaye Balde. Bon, donc là, vous voyez qu'on tire dans le hackil. C'est un travail personnel. Ko antum ɗaɓɓitanta ɗum hoorema. Si tawi ka nder neediji, ka nder gande, a tawali nder ton wona faljere ma an. Ko non société on faalira, ko non jama on faali. Ɓe yiiɗa bani adama miijitotoɗo. Hiɓe yiɗuma fodde a heɓali ko ɓe heɓi ko. Hiɓe yiɗuma fodde a feƴƴitaki ɓe. Yaw kadduɗe wonɓe nodditade woko diina ɓe jogi yaw kadduɗe. Karama kojo on feƴƴitotoɗo mo ala non. Il reste toujours le maître du jeu. Yaw kada ɓere kaalisi. Ɓe wonnoɗa nande fewndo bemma wonno suka ɓe wonnoɗa nanude hande c'est les mêmes familles. Yawka politique c'est les mêmes familles. Donc hiɓe yiɗuma si tawi hiɗa moƴƴi kono hakkille maɗen no loyi fof no falanama moƴƴere kono wona nde moƴƴere nde tawata an e maɓɓe on fotay ma ɓuray ɓe non. Sellou, merci mon frère. Aïssatou Lama Ramadan, merci. Alassane Hadja Wadiatou, merci. Depuis la Roumanie, kono aduna no yaaji on ɗum kadi ko honto. Merci beaucoup meɗen samina nokku ka won ɗon. Ko ɗum waɗi si bana adama woni aade moƴƴuɗo mais himo lo'i e hakkille ɓernde ɗum ɗo hollago yo ala hakkille.
walla o tiki ala hakkille. La personne peut être une personne très bien on est premier de la république on est pour ɗo marde jawdi o wakkili ha holla o ala hakkil min ni lowɗo hakkil susata wiide o no kamɓe ɗum ça leur dérange parce que himo janna moƴƴuɗo on duwaka salade moƴƴuɗo on duwaka wikkade moƴƴuɗo on no duwa weltinde wala jama no duwa weltinde landotoɓe ɓe donc hiɓe mari probléme e ngol konngol ɗo wigol la harale sa naatay ka diina ko la ɓe jarnatama ɗum yareede la ilaha illallah la hey terto kala ko woni yeeso ton taw la inno karam ko majam yon golli ɗon taw iɗon duwa e gollude lewru la no iɗa duwa jannede ɗum lewru. Qu'est-ce que ça veut dire? Ko ɗum ka thérapie men feccitay ɗum haala la parce que si ɓowrali si ɓangali si ɓendali si famaki a wi ay laatum ɓernde ma nde yeƴo par ce que ma hakkille ma ɗen yeƴo fuɗɗoɗa ñawde hoore ma fuɗɗoɗa felde hoore ma fuɗɗoɗa kondande hoore ma fuɗɗoɗa hulude par ce que nangaki a natata ka dina sa wiyali non si a tertaki goɗɗum jogiɗa goɗɗum sa hawkali goɗɗum ƴettuɗa goɗɗum si minni noon diina ko wahina ko diina Allah kam na diina yimɓe ɓen de diina yimɓe ɓen ko ƴettugol ko Allah kon sendoda ɗum ɗon e tagu ngu ñomitaɗa seeɗa ko yejjutuɗa ko Allah ko ñomitetake si a ñomiti a hendota ko fus ko amma ƴettama accaɗo koko bani adama ko ñomitata wano constitution africaine ko yata leyɗele pays africaine no woɓi wadde sariyaji no kirɗi ko ñomitugol ɓe yaha France ɓe ndara constitution ɓen nogon ɓe ñomita seeɗa ɓe hejjiti enen na en français ɓe yaha Amérique ɓe ndara sariyaji ɓen ɗon ni ɓe ñomita seeɗa ɓe yaha pays ji africaine ɗo ñomitoyɓe nokkugo ɓe ñomita seeɗa ɓe ara noon tawa yadata ko Allah kon ñomitetake ko amma ƴettama kita par ce que o ala kafitiɗo o landanoki goto si o tagi kam o landanoki goto si o tagi leydi o luɓaki fus nokku goo si o taguma o yewti daali e mawɓe ma ɓe haldi ɓe fotti si a ruɗa wiyete jabbar donc si tawi noon a woni neɗɗo moƴƴuɗo being nice with a weak mind wongol neɗɗo moƴƴuɗo wondude e yiyande lo'unde ɗum ko halakuyi hiɗa anditira ɓe non gonɗum ɓe yiɗa ta wullinde yimɓe ɓe falaka goto yomono ɓe falaka. Merci Amadou, merci Chérif Kounda, merci beaucoup. A falaka yimɓe ɓe mono ka hiɗa faala yo ɓe welto ka andu Allah waɗi foppet muɗum ɓe weltaki Allah tagiɓe ɓe weltaki waddaniɓe ndiyam ɓe weltaki o weƴƴiti leydi ndin o fuɗini leɗɗe ñameteji heewɗi ɓe weltaki waddi hendu ɓe weltaki ɗum e ɗuɗude hiɓe yahude hiɓe moni ɗum wiyete hiɓe dulli a nanata hiɓe sifo nemaji ko Allah waɗani a fottata e maɓɓe ha hande ɓe sifanoma nemaji ɗi Allah waɗani ɓe kono nde fottuɗon wo ɓe sifantoma lorraji ɗiɓe wondi e mum
ɗum wiyete ade dulluɗo ko an wi oɗo monotako ko an wi oɗo monotako ɓayi ko hiɗon e dewgal ɓayi hiɗon golludude ɓayi hiɗon jeyidi ɓayi ko e maɓɓe woni ko Allah rewnuma joni noon ko wiiɗa kon e heɓataɓe heɓete an boy heɓete. Merci Diallo Ibrahim kanko partage le live mettez donc ara wi tawgol hiɗa moƴƴi ko jikku labaɗo ɗaɓɓaɗo mais wondude e hakkille lo'ude ko en c'est un danger parce que sino wondi hakkille lo'ude haray ala ko wiyete kon keeri a wata wallinde keeri a wawata wallinde ko wiyete kon keeri si a darni galle hakkunde ma e kawtal mangal pellet keeri no wodi yaw ka plan de marche ndara keeri no wodi ko fi on ɗum ko fi wata sonko sa yiiɗa natude e dewgal ko fi yo keerol waɗu oɗo sonnajo oɗo gorko ko fi ammin ko keerol nokku wo nokku ka yahata si tawi ko yo hisu a taway keeri no wallina a yi leɗeɗe Afrique fayda yarata yeeso o keeri woni ala keeri fu sala ɓe inne tegoy no windi a tawi no windi no laba constitution ji ñomitaɗi no laba sa yi ka windi ɗon machallah kono ko fus bindi ɗin si waylaka waɗa gollal ko fus no way ko goɗɗo jooɗoto kamen ɗo towna jungo e toragol Allah hemo jonnima leyɗele mo jonnuma paraji mo jonnuma fop toromo o yo Allah ɓanto hoɗo hirsa nagge ƴakka Allah ɓanto hoɗo ko ɗum fijirgol Allah emo jonnuma kala ko hato jinɗa e mum ko ɗum o wi en si en linti nemaji makko ɗin en wawataɗi lintude donc dowa wuji gon toon c'est pas la peine hiɗa torade ko okkaɗa e joni ɓiɓmaɓe fo ya acce ɗam sakkitora iwgol e nokkure nden chinois ɓe gara récupéra lutta e dogugol e walagol e galle taggi ko poubelle ji e dogugol e clinique ji ha an kadi ko Allah ƴettotuma o merci partagez le live donc no tawa ko wonɗe yewde ɗo hande bani adama so ari ka hoore leydi ɗo ko o moƴƴuɗo arata ko o moƴƴuɗo arata ko ɗum waɗi si wi'a ko e diina jibinteɗa innama ko e diina jibinteɗa ça veut pas dire ko a julɗo jibinteɗa ko a musulman c'est pas ce que Dieu veut dire tu viens pur et propre c'est ça la religion mana mum ko a moƴƴuɗo arata mana hunde ala e ma ko ɓe innata corruption ɗum ko ga ramasata ɗum e nder expérience ji ma ɗin ekkitotoɗa fenande janfa hawrata yimɓe bomɓe ko ɗum waɗi mande sa yi bane adama o rewi e traumatisme e tampere e ɗenƴere e luubede e janfede o waɗali ko wiyete kon thérapie ma o waɗali ko wiyete kon dooy o waɗali fatunde makko ne mana ko ɓe innata kon o heenaki o waɗali heenagol makko kala probléme mo heɓuɗa eɗa dowa heynade e makko a wondi e gorko e debbo o townima ha ka kammo o waɗima hoodere a ƴetti ko marɗa a ƴetti inde ma nde a ƴetti jawma on fof a dépense yi ton a innimi a heɓima wonda ha ka gabol o yaltitanima ka a miija ita dowa wadde doy a ƴetti jawdi ma ndi a hawlike goɗɗo o luubi kama 50-60 ita dowa wadde doy ita dowa heynade na debbo mo moodi mum tum heynoto na debbo mo moodi mum maayi tum heynoto a sikki biro ma wallahi ko giɗo ma fof no tañƴini biro goɗɗo wullintama ɗum wayli ke wonti pervers a sikki nene gotoɓe ma ko giɗo ɗum wayli ke wonti pervers fasiki
a sikki ɓay a heɓi jawdi hara vala an e musidal vala an a anda ko jawdi ma ndi ngaji maɓɓe woni mum ɓe ruusima ɓe lanni personne a besoin de toi ɓeɗa duwa heynade si a heynaki a waɗani ko wiyete ko dow si a cowtike ɗon a naati e ɗaɓɓere jawdi si a cowtike ɗon a naati e relation keso si a cowti par ce que no woodi goɗɗum ko ma poɗitirde ɓaawa ko ɗum wiyete traumatisme moƴƴoyta par ce que traumatisme a sikkay ko sifa ɗum woni arde a raɗoto worɓe a raɗoto sonnaɓe a raɗoto huwodirteɓe hara fusɓe waɗama ko ɗum ɗa woni arde ɓiso hakkunde ma e relation ji ma kesi e huwodirarji ma kesi par ce que laaɓali ɓeɗo noon yimɓe no anditire ɓawɓe luubeede ɓawɓe rewgol e piji sattuɗi par ce que kamɓe ɓe wiyama banadama ko yo moƴƴu wonɗoma jannude on ko ya moƴƴu anda ko fi moƴƴere makko ma kanko kadi ko noon o ɗanninira o alaka jannede bomɓe kadi no ka aduna ka donc yiyo a neɗɗo on nokku go si a naniri aden ma musidɗo ma himo inna siko sonnajo min affaire worɓe on lanni ko hawraɗo min worɓe on mi haari tew mi faalaka gorko aduna na wonde o faalaka imo yewtudema o naati e dépression. Ce sont des messages codés message ji marɗi code ka thérapie ɗi min famata mandeji bana adama on hawrama e mum sa nani goɗɗo no inna mi holotta ko goɗɗo ande kadi o hawrama e mum emo jonnudema des messages codés. Je ne vais jamais recommander une personne maintenant. Johnny m'a des messages codés que la personne est déprimée, qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a besoin de deuil, waɗugol heenagol no mari lowre nde o duwa taƴitude. Mais malheureusement buye ɓeɗo ko karam ko batini yiɗata wo ko mocca wo ko question réponse wo ko ƴakkoyɓe ɓe o janga yasin ça fait pitié. Ma des personnes si tawi iman makko no towi seeɗa la personne va s'éloigner o pottito yimɓe ɓe o woɓɓe heɓa chance waɗana hoore mum dow woɓɓe ronka heɓude chance on dépression ɗon kontina ɓe yahana dewgal kesal ça va se gatti ɓe yahana relation ji kesi par ce que aduna a ala feere be huwonira e yimɓe ɓe ha ñande mayta c'est impossible. An a gorko hiɗa hattojini e sonnajo an a sonnajo hiɗa hattojini e gorko ala feere mum himo mari lowre nde tawata wata waɗande hoore ma. Partagez, vous êtes sur la page de Naona Sheli Thérapie, voilà, qui est là encore, Issa Bari, Diakono Sow, partagez le live, mettez-le. Donc harayi si a wakkike sakum makum kam mon a inni hiɗa yawde aventure tawi ko ndi needi wonandi ne'ede fewnuɗo hankadi ne'aɗa ko ɓuri kon wonu moƴƴuɗo wonu bammone wonu ɓiranowo yimɓe gonɗi wonu lampo gerto wonu yaltinowo yimɓe e gayɗe yimɓe yaha asana hoore mum ngabru aɗum ittaɓe ɗon tawa noon an hakkille maɗen ko lowɗe mi wondiri Allah taguɗo an ko tragédie ko halakuye jokkuma oui ko habbi ma kon no ton ko habbi ma kon no hulɓini hande ga wonden ɗo nawnare ɓurde hulɓinande ko mental illness ko nawnare hakkille kon no ɓurde yawitade ala ko ɓalejo yawiti hewti ɗum par ce que o wakkilaki daranagol par ce que kanko ɓuri hewde ɓalejon kon so yiyali la matière wono biniri wono talkuru wono ko wujete wono parce so yiyali piwum kon o memirta jungo pour lui ça ne va rien faire et pourtant ɓurana o mo yiyata ko thérapie ɓurana jonnali hay goɗɗo goɗɗo ko konngol ɓurana jonnuma mais daari adnan wanda
qur'an on hewti ka nelaɗo hewta qur'an on hewti ɓe nelaɗo anda par ce que ko o ndikka na o lekkide ko o ndikka ko qur'ana on sifoto kon si tawi a jebbilike a jaɓi a ɗibbi wonki maaki a tabintiniki e ko qur'ana woni wi'ude kon ya waɗu waɗa embertaka ma on ya acca ɗum ɗon a ndikkay c'est de la thérapie mais na copie de wona copie ko wonɗen wadde kon hande buye men qur'ana wiya ɗon ko ndikka on ɗon wona o copie na goɗɗo janganay ma ɗum wona goɗɗo firanay ma ɗum ko an yurnoto nder ton jangana hoore ma firana hoore ma taskanɗa hoore ma qur'ana on yewte embere alhaali mo wonna par ce que goɗɗo nanata sona e nder ko wonɗa ko non kaka wonɗa ɗon nanata qur'ana mais buye men noon no sali feññinde ko woni ko siko a yarawo beere woni yarawo beere jaɓu ko a yarawo few sa udditi qur'ana on yewtete acca yergo siko a fenowo jaɓu ko a fenowo feeñu ko a fenowo sa udditi qur'ana on wonante ndikka siko a lampu gerto wi molanangi people please a weltinayi ɗo yimɓe a susta wiide non uddutu qur'ana on e lampu gerto yaaki kono sa acci authenticity nendi ndin a ƴetti nandolla ko wiyete copie a inni a janngay qur'ana hiɗa andi ko wonɗa ko hiɗa buumi ɗum ɗon hiɗa yaltitande malaika ma hiɗa yaltitande moƴƴuɗo ma hiɗa yaltitande ganndo jannguɗo question réponse ko landa wono andi ko e copie mayata par ce que Allah haaju Allah ala e nandon haaju Allah e ka wonɗa ɗon ko ɗon o ƴetta e ma voilà pourquoi tu vois quelqu'un yiya goɗɗo hanki c'est un grand criminel mais yiyamo hande mais inna est ce ko karini yiya goɗɗo hande mo moƴƴi janngo tawa wayrike wonti bon c'est l'authenticité qui paye dans la spiritualité, dans la thérapie. Quand on va essayer d'avoir des thérapies, les gens le moi réel et le moi idéal. Moi, mo wonda on tigri be yante on won banana. Mo sikkuda on hida woni mo miijida on hida woni ko jama on jonnuma dum ça c'est l'ego. Ko jama on jonnuma din étiquette ji, c'est purement fausse. Sa yaadi on ɗon pi hunkun alana wonana kiiɓe ngurdam maɗa par ce que ɗa sikki ko a wona sa andi ko a bane adama hiɗa andi déception no habbi ma heege no habbi ma ƴawa cippo no habbi ma tampere no habbi ma wele no tu n'as pas de problème avec ça ala problème ko yanata kene ko inde ma bonata ko yimɓe jalay ma déception, mais ça fait partie de la vie. Angayi otowal no voyage otowal ngal inna mi fala ka fella na fella mi fala mais ida wadana ka transmission otowal ma ka boîte ida wadana ton pièce um fi ngon fello vitesse ji no to yaadu dum e fello il suffit juste yiltotoda ba mayna mi falaka e tournanɗuɗo ɗumene mi falaka koko feewi ko darana ficca dina malaika mi yiɗa ka tournete wo mi yiɗa ka leɗɗe ɗuuɗi mi yiɗa pon moy bonu koye pon leɗɗe mi susata ngal otowal no yaha nokku go ngal otowal no yaha nokku go yaw régla moteur ma on ha o réglo ekkitoɗa ha wawa jooɗoɗa tawakkal to alallah sa fotti e fello sa ari e virage ji ko ɗum landaɗa nanguiɗ ko na o machine mo joguiɗa ƴettu on calculatrice mo jonnaɗa wallinamo to ko a habbaki no waɗa mo miijaki noy ko habbaki no waɗa natugol le tegol inna bala calculatrice min heɓitay ɗo ɓiɓɓe min darnina jeere min hajjida min ñañaña si ɓiɓɓe ɓen jandi ɓe heɓana min tanira hoy min faka ƴettuɗin film ji ma seykaɗi hawka
hay an anda horema tupe la ko woni gonga ganna do ko wayla goddo changement min ko dum mi hol ko don si mi banadama mo waylo ta ko mi sustam banadama nga changata mi sustam parce que mi da fami tu n'es pas à jour tu t'es planté banadama no duwa swatti mo beydade ma hemo duytade mais no dari nokku gotum ko kopi na gonga parce que wona leggal na fet hida dari nokku gotum a beydota ko a duytata ko away o malaika non c'est pas vrai nandintina wol no to ina dum Aisha yalti ka quartier mo après 2 ans 3 ans sa arti don ataway sanji quartier simple ka wonno da do kare mo arena yaka do wada mani yaka kumpay kungi do sur le changement est vrai on nous convoque quoi des illusions donc oui merci Issa Bari partagez le live Thierno Youssouf merci donc oui wonugol aade moƴƴuɗo wondude e hakkille lowde ko nambara wonande neɗɗo moƴƴuɗon e musidal makko ngal fof wona kanko ɗum de kanko e kala ko o huwondirta fof ko sonja bani adama si moƴƴi koko yiɗa koko ɗaɓɓa kono andu koko moƴƴi kon kadi bomɓe ɓen ɗaɓɓata mangoyi ki ferama kaaƴo o siki rimi ki ɓendi ka ko nu waddi ɗum ko moƴƴere wonto goɗɗum no e ma jikkuno e ma moƴƴuɗo ko ɗum woni addude faasiɗijon le pervers ko ɗum woni addude o politicien jo bonɗo ko ɗum woni addude o cannibale jo ko ɗum woni addude o religieux jo ñamirowo diina ko ɗum woni addude o batinijo ko ɗum woni addude o mbilejo ko ɗum woni addude o musidɗo ma tawɗo ko manipulateur c'est parce que tu as un bon cœur c'est parce que tu as quelque chose à donner c'est pas mauvais c'est pas mauvais mais kon ton nambara ko tawata hakkille maɗe no ɗum hakkille maɗe no ɗoyi ha ka tawata wata wallinde keeri ko attaɗa jannede ko ya naatu ka diina la on laaɓade ɓe jaɓata la on laaɓata par ce que si la on laaɓi o faamike no wonɗa yaltirde ni yaha liiloɗa ka ley nangue poɗotira yimɓe heɓa seeɗa kamɓe kadi ɓe yalta Allah yiɗama gollaɗa par ce que si a golladi a manipulay a ɗaynayi joni golloɓe ɓe ko ɗum waɗi Afrique fayda en duɗata yarde yeeso ko gollo woni golloɓe ɗuɗa golle Allah golloɓe ɗuɗa ko ɓe enta ɗo joni fonction publique yeeyi koye bureau ɓe gollata koko ɓe nata no watti teni yaw daara koko ɓenta no jangude o ko yayi daara koko ɓe yeeyi koko ɓenta ko mawɓe ɓenni classe ɓe yeeyi daara ko ɗum waɗi classe golloɓe ɓen tension e diabète e cancer no jokki ɓe ɗum no ñamaɓe par ce que c'est des personnes stressées ɓenna diabète ɓe sikka ɗum ko nawnare tension non ko ɓandu ɗum woni wona e point ngani ma ndi woni soti ngandi soti anda joni ko moƴƴamma anda ko bonamma a wata suude ko ñaama a memminta ɓandu ma ndum a ɗanota ko moƴƴa ɓikkoy no wulla partout ɓe ñamale no nodda partout facture ji no arda mais o c'est fini sukkaro jaway tension o jaway ɓenna kare ɓe doga noon kadi woɓe yawde ñawdugol ɗum woyi koɓe mari koɓe mara ko musidal maɓɓe fof yeeye ñaame donc on ɗon famille wonti manjang wonti torotoɓe wonti dongal kadi donc sa yi tun neɗɗon himo moƴƴi o wata wallinde keeri
parce que ka needi ka gande ɓe susatama jannude ɗum ɗon watta ɓe janne ɗum ɗon ko soit ɓe jangali fi mum ma ɓe yiiɗa yo gayurimande mi fino par ce que an ka laawi ke hoggo ngon boyno ɗo koye hoggo wuuri si an a yalti ka nder hoggo ton andi goɗɗo ñembay oui c'est toujours comme ça hein? O jawdi ko yiyata ko ñembi o gandal ko ñembi dar si goɗɗo no yeyde ɗo pièce a wattinali yiiɗa wonoyi ɗon seeɗa tawa e hoɗo makko ngo bo no yeyde pièce dar si goɗɗo no yeyde ɗo alimentation wattinali yiiɗa yiya e musidɓe makko iwruɓe ka hoɗo ɗon fof no yeeya ɗum simme yeeyaynoɓe simme ɓaawo ɗo cigarette a wattani yiiɗa sukaɓe hoɗo maɓɓe buyti yeeya e simme donc sa étike ha ɓe yirima an la o mo Allah yewti fi mum a faamimo na faamin kinagol fiw hara hiɓe huli hiɓe maapi par ce que sa yalti goɗɗo ene ija ka no yalto par ce que hoggo ngon na jande e leɗɗe ko hoolare ko ga koko hooli c'est tout simplement ko hoolare ko hoolare ko hoolare si ɓe landike ko ya addu si ɓe yamiri ko ya dofta na ɗum Allah wima samina atana ko hakkunde ma Allah pet hakkunde ma e banadama ko haqqiji wondi o samina min nani wa atana mi jaɓi ko hakkunde ma Allah pet hakkunde ma e yumma ma e bemma ko inni ko ya moƴƴo e maɓɓe andi moƴƴagolde goɗɗo ko haqqe ko haqqe hakkunde ma e tagu luttungo ngun ko haqqe hakkunde ma e Allah ko dewal samina wata kala ko Allah yamirma ko moƴƴamma kono noon hakke ko tawi Allah kanko ko yurmeteɗo ko moƴƴamma ko taw ko ngimo yamirma o inni mastata'tum no wodi piiji ɗi o yamirma moƴƴannima tawa a wawata hay siɗa fa a wawata kono kala ko wi ya terto wota lando si tawi ɗa wawi a wawata terto baba si a yehi a seeditoto so inni rento e noone e ɗe ñamale yaw mema so inni taɓatto bugagol ka harmi yaw mema a tawayi jaka ko yurmende ma so inni ta wujju ta fenu yaw tum mema ange ɓutto waynodiri ko tawata noon asa ala ɗanta buyno mari nawnaje hande hiɓe gerdude ko honno ɓe ɗanorta nawna si ɓe ɗani ken koko ɓen dogri ɓaw docteur ɓe fo wacce mi wondiri Allah taglulango 50% de vos maladies sont liées au manque de sommeil nawnaje mon 50% ko angal ɗoygol mais ɓe yejjiti ɗoygol no hato jini e piyesu wiyete kon tranquillité sa wujji a deyata sa ñamiri diina a deyata non si goɗɗo juuli a yoɓinimo si goɗɗo jangi a yoɓinimo sa julni goɗɗo a yoɓinimo a luuti fure goɗɗo a yoɓinimo Allahu akbar sa noddi yo goɗɗo ittu sadaka a wattiri ka jiifama a noddi fi yo boɓɓe faabo fi diina ɗin tawnorama e jannugol ɓiɓɓe ma e soodugol carburant a ɓuttinta aduna Allah ko jonnirma ɗe juuɗe ko fiya gollu ñama halal dewal na ko yoɓinte c'est purement cadeau na ko yoɓinte min na noon mo itti ka anniye mum yiɗanima ɗum ko hadiya c'est cadeau c'est normal mais tawa huulande ma nde ɗaɓɓugol diplôme huulande ma nde janngol nde deftere huulande ma nde wattagol o kaftade huulande ma nde baadintinagol baadi julɗo ko fi wuurugol e hoore julɓe ɓe tu en danger ko ɗum hatta ɓe janne la ɓe suusata ɓe janne tun ɗum
lara do be nabi la ilaha illallah muhammadur rasulullah anati katina ayi la ilaha illallah kala halfere nde yiida don a janga inde lewru nde la on si loti ngandi ma nde sa fondi e goddo wonde no fondi ngayu si a fami la si karam ko batini mo dogay wa ko jinna si a jang sa fami la sa nati e quartier shaytan wonta do minni shaytan minna jinnade bani adama wiyete shaytan o wonata mais nous on a expérimenté ça. Oui, on a expérimenté ça, mais on a testé tout. No wod no mawbe me ala halde inde mabbe kundu wonno golle mabbe kayida be obe mo bi dido tato e gubawo e mun naadi don e suudu ben no winda tum no poccano pacano yakka be kayida be obe jogi dammu dane humete ko sai be artide war gerte ko accita ko nyameta ke be accita ko dane be nyameta chakaji bibe mabbe ben haali haronki la seule solution ko addugol radio kan nawna selli halata hubbina don les gens là sont partis dan nyandi go be tay bafal no wudditi a perso ko to rada habani fewu haaka won do goddo arta nyando berabe dibba ay faami ko wiyete ko la ayi mbilejo ayi ceede ayi piwi bodewi berne ma ne wadi ku yettali ayi mbilejo no ara e ma adogi adare keda ayatal kursi ko fus yettal la on me maki ay se ade shaytanu yonara no yenna e jamana yenna no hulbina yimbe neddo weelaado ko e mon wuuri so okkorali mo o nyamata ko neddo jasu on hulbina o fi motori ma o hebaru doga yaha daroda da yettali ko fus yettali pamak si wona dum si o yima il va replier non so yima il va replier no wodi mbe si be naati e jama shaytanu jini mowoto no haji men gondo boni hande wonno wada no mi kaari do yettali mais si angida don wandal hida don c'est que tu es religieux quoi wada no mo publicité ils n'ont pas peur de religieux nyamiro dina ko lowdum kala nyamiro do dina o loy si batini jo nangima o regrette 50-60 si politicien jo nangima 50-60 ko wiyete ko malam filoman si o nangima o regrette 50-60 kono hewtimma don ko nyamata kon do imma boy sikkay do wala kon annaba be nyamata sadakaji be nyamata no ko fiita be lu fitabilo hidon ka hodomo wondure no wari nango nyanne hidon don la on famaki yettali fes hidon ka hodomo lambe bombe ara don gollida e wiibe ma nanga on tonya nanga yimbe jakka dammi mabbe be gollindira e bandi be do ya fena e hore o adda preuve je fena nanga hulbine jakka la on jettali na mere wala ni dogude ida wa badi on gore be akande mojjunde wongol aade mojjo wondude hakkille lowde ko fitina
ko fitina wonande neɗɗo moƴƴuɗo on e yimɓe wondiɓe makko ɓe tawi ko modi ma wayi ni bandirawo ɓeɗa tampi si tawi ko ɓengu ma wayi ni mon frère ɓeɗa tampi si tawi ko bemma ma yumma ma wayi ni hiɗon tampi ɓe yon ɗum ko ɗum ɓenta people pleasure ko weltinayɗo yimɓe ko yite yaada. Vous allez m'excuser mais c'est la réalité. Parce que weltinayɗo yimɓe ko tikkinayɗo Allah, weltinayɗo Allah ko tikkinayɗo yimɓe ɓen. Kono ka haala ɗo c'est un peu difficile, ko piiji ɗiɗi luutondirɗe. Ɓeeɗa si weltike oɗa monoto, si oɗa weltike ɓeeɗa monoto, yaada no waywa an e ɓengure mane. Si ɓengure ma nden ka suudu weltanike ma, sa ndaari a tawi ɓe ka yaasi weltanaki. Si minni ɓengure ko ɓenguma e ɓiɗɗo ma. Si tawi ɓen ka suudu ɗon ɓenguma e ɓiɗɗo ma weltanike ma, a taway ka yaasi ɓe weltanaka. Ko ɓuri hewde kon si ɓe ka yaasi weltanike ma, a taway ka nder suudu ɓe weltanaka ma. Yadata parce que ça tourne autour de quelque chose, l'intérêt. Si ɓe ka suudu weltike c'est que ko ɓe nafitorade, ko ɓe ka yaasi habbino nafitorgol ko. Ɗum waɗi si ɓe inni sa hewti jombugol jombu, parce que sa jombali goɗɗo no ka yaasi elle va récupérer ou il va récupérer. Donc ya ƴettu ko o ka yaasi on ɗon ko gellal ko hippaynoɗa ton kon ala hibbanal ka suudu, andi gellal ngal si ñaami ko ton nga yarata. Mais sa hibbani gertogal ngal ko ɗon wonɗo. Donc haray si tawi tun a yi adenjo ma no maɓɓi ɗiɗo konguɗi ande mo hattoñine thérapie. Min e gorko, min e debbo lanni wona wonde lanni ko message kode woni ma jonnude mais en nanata, enen on en nanata fes. Andi mo wi no jangi ma, mo wi no famma, no wi heɓi kalisi ma fini reno e makko. Mbuuɗi heɓotako, gandal heɓotako, pinal heɓotako, ñande woyɗa hatto jine mum heɓotako. Kaka men ɗon nan nare ɓe men ñangi ɓe men heɓotako. Sortez dans ce genre d'illusion, heɓotako. Chaque jour tu en as besoin. No wonɗa fofirde ni ko ni hatto jirɗa e pinal. Est ce que fi a foofi hanki nga fofata hande? No wonɗa fofirde ni ko ni hatto jirɗa e jawdi, ko ni hatto jirɗa e gandal. Maru hon mara itta honto, o mara o itta honto. Siɗa jogiiɗo des milliards bappa ko koye dépensuɗa hande koye jewɗa, ɗum ɗa c'est des chiffres ko inde. Siɗa jangiɗo defte wulure koko janguɗa ko ganduɗa, ko a janga ko ganda. No wodi domaine ji tu es un vrai ignorant. No wodi e lowe sa naɓama ɗum ɓe tu es foutu. Ko finuɗa wo ko finuɗa koko anduɗa ko anduɗa, ko anda ko ɗum daragol hinna accegirgalime ɓe bomɓe ɓe lanni Afrique ɗo ko ɓe wawi o ko wirugol jamma. Ayi ɓe wira, ayi bana adama no wira, ayi bana adama no siiɓo ƴiƴa goɗɗo, ayi bana adama no lampo goɗɗo. Honto ittuɗa ɗum, honto eyi sa accali a naata yiite, ange gandal ma sa accali a naata yiite, parce que hiɗa trompude, hiɗa waɗande publicité yimɓe ɓe Allah huuɓi, des simples arnaqueurs, des simples philomanes. Sa anda terre, c'est pas ton domaine, mi anda. Ceerno en gonno maako ɗon fiiɓe batiniɓe geray mi anda, min ko mi andi batini ko feno. E si tawi mo gera mi faama fi ɗum ɗo mi anda. O gaynene ɗum o jooɗo e suudu habba goɗɗo. Si ɓe gaynene ɗum onon ɓe wonaɓe noddede naruɓe ɓe joɓeteno addaɗe. Hara mo marno pouvoir koko wonɗon mo jonnude, onon ɓe laamiɓe ɓe joɓayno addaɗe. A sukkude ɓe yiɗi on
a sukkude o faalaka oto wanga jogi dangal a sukkude sonnaji ma o faalaka ɓuri on a sukkude kanko o faalaka yawde kaydi ko to garta ɗum o faala ɗum ɓuri ma parce que non n'a pas de pouvoir ira sukkude mo wawi mutinde tuuba sukkuɗo acceno tuuba mama ange ndi jawdi ndi wonaɗa manirede jawle ñamale e jawle trompini a sukkude o yatano mutna tuuba mama ara tawama o jorta ko habboɗo goɗɗo hiɗa sukkude ko gonnomo haalande ɗa sukkude lanɗo aray paacinamo emo jooɗi ɗon on lanɗo wurayno ɗa sukkude o jogoto lekki jandi ara pinkare natta e makko o jooɗo inne goɗɗo adde mbuuɗi non yo pratique tout yo pratiquiɗa yo waɗɗiɓe ƴettandiɓe luubomo ara na kure fabricade vrai kure parce que kala ka yiiɗa o ko lekki jandi heyi yaadu e kure maɗe anda yaadu e kure ta jaɓu kadde o kanko wattoto taw waɗo e buuɗiɗu ton waɗo e goɗɗo kanko tigi o watto arda e kure maɗen so a luuɓiɗe o wuɗɗoyay c'est faux hina sukkude wawa e moƴƴinde kaali yo jooɗo habbama yiya neɗɗo no dari o yaltina goɗɗo eyi ɗum no yurdu ɗum no kala kakol mbuɗon ngol yiwɗa hingol waɗa numéro série maggol no to double maggol o ngala a yi double maggol ko fobi kono wigo jinnaddi malay ko beppale goɗɗo no wawi windude goɗɗo añi goɗɗo no wawi windude goɗɗo ko beppale si goɗɗo yiɗete tu fais le travail si goɗɗo añate ko gollal waɗɗa tout est travaillement ko ɗum waɗi la thérapie c'est la meilleure solution c'est la meilleure solution ñamdorgol thérapie c'est la meilleure solution du monde parce que là c'est le retour vers soi a yiltito woni kan andi fewnɗo bo yehino woɓɓe wonoyino malaika woɓɓe woni ruuyanko woɓɓe falama e wonde Allah ko artirgol ma ka neɗɗan ka ko ɗon thérapie artire ha ka premier degré taw si min artirima ka neɗɗan ka ko andi jako a bane adama ko ɗum Allah wi bane adama daifa ko a lowɗo tu es vulnérable maintenant imperfection ji ma angal timmugol ma ngol tu vas accepter ko a lowɗo hiɗa mare reedu wona moƴƴinta ñamete a foofay na moƴƴinta hendo hiɗa loyi jon noon sa jaɓi hiɗa loyi hiɗa mari noon Allah tiiɗuɗo hiɗa mari Allah jurmeteɗo hiɗa mari Allah sattuɗo feere kadi jon noon anda ko honno golli an hiɗa tiiɗi ko honno créirta partenariat entre toi et tiiɗo ɗon wiyeteɗo Allah heɓa no yaara ko fof noon ko lutti kon fof ko coono cana omo wonɗa jonde mbuuɗi yo du'a noon o ñamayɗi woni o hoyna ɗaɗi c'est à dire ko jiɓiɗo woni yawde yiida e maapiɗo an hiɗa jiɓi ko ɓira jiɓi par ce que hiɗa moƴƴi hiɗa loyi hakki ko jiɓi jiɓi hiɗa woyeni kanko jiɓaki o weela non tawi mo mari oto ko guuɗi mon dari ko tout est l'argent d'arnaque kanko o weela c'est un pauvre mec ko ɗum neɗɗo ko neɗɗo mo wawata produire ko ñamata ko politicien ko yimɓe weelaɓe c'est des pauvres mecs mbile ba c'est des pauvres mecs ɓurɓe ɓennaɓe fou c'est des pauvres mecs parce que lui en personne il est incapable de produire quoi que ce soit tuma o looti ngani goɗɗo ñaama ko woni neɗɗo dolnuɗo ko quelqu'un qui est capable de produire c'est-à-dire ses besoins wana mawɓe men ɓe mbawɗo c'était des guerriers ayi goɗɗo no jogui korce temeɗɗe dammi e beyi e leyɗele des hectares ɓe wiɗen ɓe ala remugol ɓe jokki yaha ka ɓeya ɓe hendoma ɓe remine ɓe aynine nayi ɓe gosine bare ɓe jonne yummira hoye maɓɓe ya danko ɓay a dankaki yummoma e ɗon ino ɗo ɓe dankoɗa
La vie c'est la réalité. Ça dogi gom kan ko fenande jappo tom. Donc kalan no yaw termenga wi ay si tawi to ngai aden jong o tajiki ndi Allah yida tajoto Allah inni wata tajo fi a wondi e gorko a tajike kala gorko tu en danger da nawna na worbe be fo wadma ha sa watna lila sa wate rattraper biso ta kuno ay worbe ko. Et pourtant, il y a des opportunités tous les jours. Nyande wo sababu di kesino woni. Nyande wo nyande siko gorko goto wadu madum menen fo menen do. Min mi da do be on be ndar dan do be tono. On est tous là. Siko debbo wadu madum, il y a assez de femmes dans le monde très gentilles et cool. Hein? Ayedo joni luubabe dido no fottata be wata fotde parce que be wadal doy odo gorko debbo luubi kem odo debbo gorko luubi kom ibe mari ko be innata émotion de méfiance be mari so andiji rentago toujours kambe danger on ar be wondata wata yaade parce que goto mabbe wadal doy jikkuji di o hiida din no arde fejja no arde andi kulongol ça cherche à nous protéger mais en réalité bonne nanaye. Donc ça yi tu ngade njama himo maddi di do ko mi mi ko matata mi wernata goddo ko ngade kadi ando werni goddo wayno diraka kam me o andali ko bani adam ko du wadi bani adam c'est tout ay ko habbake no wad sai o mini goddo ka goddo ha tourni no moddirade o nyawdi goddo ma woni somba goddo nyawdi garanti hein. Donc finalement ando o do mo hatonjini e ken lewru lebbi tati hita sa wadali a wado ye sa wado yale a continue répéter les mêmes patterns les mêmes problèmes bon continuer à répéter uriyata banadam chaque fois les mêmes problèmes reviennent oyna mira gera mira jaka ila mi futti tarnude ila mi futti haji go de brigi go yowinirta ila mi kame futa mina wal haji godde kun jangum ma gorohum ila mi ngen na dum terto il n'ont aucun pouvoir a wadali doya wadali kengo e problème di mani tu as besoin de la thérapie soit goddo wadane ma jodda wadna hore ma si tu peux le faire donc are banadama si tawi tun a jaɓi wongol bana ɗo noon ko golle koy buy e men no yaha ɗo ko nandolla no sali wongol bana adama fees fewdu buy ɗo hay ɗum nayi wattoɓe hiɓe wuuri e julision ji e koyɗi e étiquette dow hiɓe yaha ton bana adama on si jaɓi wongol banano wona ya jaɓu alhaali on wona ma an ma alhaali heɓuɗoma on joni are wiya drogue dil drogue ida andi dil drogue on ngabbima ko kaso ma kuran ka hore dum sikke wala ton da fala mo bay hundu ngi hundu battane on la baka modi wona a drogue bete andu min wona mi drogue arewi escroquerie ida andi ko wonto ko wirtere t'as rien dedans et quand c'est pas toi l'escroquerie c'est un travail que tu as fait. Arrivé e coupeur de route ko do na an woni coupeur hein ko al hali woni dum arrivé e procession yeygol tew heccu on yafoto ona adum naati wona ngu yeyede ko al hali hein arrivé e nyamugol hudo fanatique wonugol militant haramiji to tako arrivé e nyamugol hudo ma jokkugol himbe ko alda e miji sagol ko be addi amoda e fu modi wona adum ko alhaali wadma ɗum ko a hombo ko a bani adam marɗo doole suɓago le pouvoir de choisir de changer de créer des situations que vous voulez maintenant à partir d'aujourd'hui anduɗa mari ɗen doole na leggal na a fello na a hayre hiɗa mari doole honde le pouvoir de choisir, de créer, de se réinventer. Dole, subagol, sanzugol, wailagol kono he ko waylato non ko banadama. Ko iwata o alhaali do ala ko dum ko banadama. Malaika ko malaika hanyan, malaika ko malaika to.
ñamata yara ko rubo sa wi kadi ko adima ɗum ka ngara yanadi wi ko bani a terto ko yalaw menen woni tegalal terto na soroma addi dina wona ɓen ma addi dina ɓe anda hay fiɗum terto ɗin haalaji kamenen woni jama jawdi ko ñamoɓe huɗo andi ɗum puttere amara anta fugara ko ala hunde seconde ɗa wawi ɗum fo ɗa wawi waynodirde na ko marɗa ko wonɗa ko wonɗa ko wonɗa terto koye haala woy a ɓura goɗɗo puttere ko ñamoɓe huɗo wonma townude dow jande ɗi ñetti kati ndu hendu anda ka woni yiwde ɗan ƴiƴa wonɗan dogude ka ɓanduma a anda honnoɗa woni e dogirde nan tum fugara terto koye haala woy ar wona bane adama ka nawna thérapie une personne vulnérable ar wona bani adama yalta e hareji ɗi ala nafa ar wona bani adama fuɗɗoɗa noon ka bani adama ɗon et puis tu évolues tu changes c'est à partir de là qu'on évolue ka bani adama e ko ɗon goɗɗo immoto kamenen woni julɓeɓe kamenen woni ndefedde kamenen woni laawe terto koye haalaw a anda hay ko a homboto donc haray ko ɗo wonde gaddude hannde mbeɗen salmina sponsor ɓe amen ɓen fop kala on ɓe sutende oɗo page moralement économiquement kala wonɓe men windande kala wonɓe men neldude kala wonɓe soodude thérapie e junngo amen kala wonɓe soodude lekki ɓuuri e junngo amen kala wonɓe partageude kala wonɓe men darde depuis 2017 nous sommes ensemble mi yiɗo yimɓe depuis 2018 19 nous sommes ensemble woɓɓe dogino men neeɓi par ce que fréquence on wawata yaadude miɗa tori Allah subhanahu wa taala wonɓe ɗaɓɓude kaydi en occident ma nokku o ka wonɗon yo Allah newinan on heɓgo ndiɗo kaydi wonɓe ɗaɓɓude jourriyaji ɓiɓɓe miɗa tori Allah subhanahu wa taala jogiiɗo magasin ji ɗi lannata Allah waɗi arsuke mum ko wondi e nafoore faalaɓe artude ka men ka paradis le paradis sur terre ka men ɗo lagine ɗo faalaɓe artude ka ɗo ka goɗɗo hulɓintama o c'est vrai ko min haali ka goɗɗo hulɓintama kama yo Allah newinane e hoore jam nawna thérapie. Salamu aleykum wa rahmatullah.